Anya laki din! Talon lakay. Baknang dan at talaga. Agasam day tatalo. Anya talo nga ibagbagamot dita. Bigbigat pa ilang agbilbilang ka manan. Talon ti motor da pare Oscar. Di mo makita niya. Talo na ya. Nagadumot ang motor daytan. Apay, an-anon da ay tinagado ang motor. Tikat sa gagaysadan ah. May sakin ni pare Oscar. May sakin ni Kumari Wilma. Ken may sadyay inauna nga anak daan ni Ryan. Bakit? Saan mo man nga minabilbilangan tigat-gatangan dagiti kaaro ba? Kasano ajak bilangan? Ket mangmangeg ko ti andar dagita a motor da. Bayam lang ka di agumatang da. Tadamot nga rod igatang da. Kahit si Kangay, uray la ko maaglat-lati a bisikleta. Di mo pa'y kabailan ang gatangon. Agsao ka manan ako na. Mapanak man lag trabaho? Nagagat ka mat nagtrabaho ako nak. Ngam apay ngay, nga awan progreso ti panagbiag tayo. Nakapaigid ak mataniti ko nagparay. Ay nga busina kapay la busina iti dayta motor mo. Apay ay ha. Tistingag lang pare, ti busina. Kanandar na dito baro motor ko. Ha? Ay, baro gayam dayta motor mo. Ne, apay, di mo madlaway ah. Nagsilang pa lang eh. Kita ma. Ah, ay wala niya. Ay kanay, nakasupot pa ilang dagiti daduma apartes na. Kagat-gatang mi dito pare. Talo amin ang di motor may. May sa kanyat, may sa kani bakit ka. Kin may samay, kinirayan, nga anak may. Ah, gusto gayam di imbaga ni bakit ka atalon ti motor yo pare. San nga utang lagi tayo pare? Cash! Ah, wen tadamit pangkasyo pare. Gumatang ka matan. Tapos saan ka magmag na, ama pa nagtrabaho. Awan paigatan ko ita pare. Imposible mga awan ah. Ang damot trabaho. At dangag pa iso pare, ngam adumat ti paggastusan may. Tuition dagiti ubing, kas kadamakan. Sapay nagningi na amin na magatang ita. Sa bagay mo kiti ah. Mayat ti busina dayta motor mo pare ah. Ay ngam, ala, huston. Saan mo kuman napagbusinain tani? Nasakit iti lapayag. Kaya't kung nga rod abaliwan ti busina na pare. Ha? Anya ko mga klase a busina ti kayat mo pare? Jay ko magkatawa bakla ti kayat ko pare. Ah! Ne, si kamot gaya mare. Kunak no asino di agbus-busina iti likod ak. Mapanak man gumatang iti asin dita kantina. Ni, nagasidag agmotor ka pa ilaan. Isu nga rod ag ginatang mi daytoy a motor mare. Tapno sa anak a mabannog a magmagna. Ay, imbag pa'y kada kayo. Taday gatang nyo iti oray mano ang motor. Ay, no amo kumalagi ti daddo mga anak mi ti agmotor. Igatangan mi pa'y kumaida ah. Ang saan da pa'y matngamin nga amaw. Talaga akabailan nyo ti gumatang iti baro ang motor anya maray. Ay no kayat mo aglugan kan dito likodan ti motor ko. Tay tulod kan iti papanam. Mapanak ijay, mare. Ay, nagadayon ti papanam. Agyaman na ka, ano itulod nak ijay, mare. Ay sana, nagadayo unay. Kat agluto ak pa iti pangaldawan me. Ano samlatan ti magna, mare. Ay na, mabainak amang ibaga nga umayak umutang kin ni Kumarik Awilma, nana. Kaya't nak ko mga itulod dito eh. Kat nagpaitulod ka kumaa, ta barbaro di motor na. Nagmayat nga rod ti kolor di motor na. Pink, at dablas ijay sikigan na. Madlaw a barbaro. Kat an-ano mataya na ti ut-utangam. Ay na, igatang mi iti masapul mi ijay balay na. Kurang at talaga ti sweldo nila kay ko. Ay ka, di interes na ah. Di mo liplipatan. Win na. Bayadak, pati interes na. Mala, alam mo dati kwarta nga utangam. Inton umay alawas ti panagrugim nga agbayad.
Kunak man no nakaluto kan. Apay, nagapamaya. Naggapuak ijay balay dana na bilin. Anya, napan ka manin imutang? Kat, anya ngay ngarot. Ijay ngarot ti kalakaan na pagutangan. Bakit? Kunak matkin ka saan ka nga utang ka dagita. Tadakkel unay ti interes da. Iso tinalaka pagutangan. Awan ti ado a proseso na. Ikan nakadagos. Wen ngam nagdakkel mo ti interes na. Nagrigat ti agbayad. No kumatadakkel ti sweldom, saan akon nga agutang. Ay katagan anos kalakad eh. Dandanin dumakkel ti sweldo mi. Oho, kaanong tupay ang humato? Nene, trak mo day ta. Ay, nakita am na eh. Nagdakkel atrak day ta. At day ti arbayan da pare Oscar. Anya ngay ter aramiden day tadakkel atrak dita. Apay, di mo aya makita. Agidil delivery ti appliances day ta. Aywan. Kayat ka di asawan, agim matang damanen iti baro nga appliances da. Ay kat, talaga akas ta ah. Kompleto da lang aruden iti appliances, gumatang damanen. Wen bakit? Ngamin, addamat igatang da. Nagadun ti appliances da. Bakit? Di mo kunaan. Abilangan manan. Dua ket ti washing machine da. Talo ti telebisyon da. Ken dua ti radyo da. Duan sapay ket ti oven da dadakkel. Ay sus, nalaing ka talagang agbilang bakit? Makapaapal ti kastoy. Makapadipres a panunutan nga isuda. Nagado ti oven da. Idinto ta siya. Kakaasi ak nga agpuy-puyot dita di kayo adalikan tayo. Day takit nga main. Tabilang ka dagiti kagawaan, dagiti kaaruba. Urayak la makalwa nga agpuyot-puyot. Ay, kaano nga taaya masukatan ti paglutuan tayo dito, balay? Nay, apay, anya ayat ikayat mo a klase a paglutuan. Di kumamot automatic ah. Bakit? Naimimas lang tatilutuan ti di kayo adalikan. Isu asaan mo man nga apalan dagita a kaaruba? Anya dagitag ugasang mare. Ay na, dagitoy man kaug-uging a kaldero mi mare. Nagrigat nga is-isan ti uging da. Ay na, gumatang kayo ngamin iti automatic a paglutuan. Jay iswitch mo laang agandaran. Dayta ti arapaap ko mare. Saan mo ngamin nga ar-arapaapon laang gatangam. Ribon samot ti bayad dagita. Ay ka talaga aribo mare. Pangalaak ngay iti ribo nga igatang ko. Ala, saan kan adisturbuan? Tama panak gumatang dita kantina, mare. Naikatun amare. Padasok man ti agbake iji baro nga oven mi. Kaidil-deliver da kat dayjay. Adda manen baro nga oven nyo mare. Ay upatan ati oven mi, mare. Ay sus, nagadon. An-anwan nyo nga iti ado nga oven. Ay kat collection kumot Koleksyon laang. Dayta ti usar na. Collection. Pag-bakan. Adala amin dita na. Anya pa'y ayati daddo mga in-deliver dang appliances yung tanagdakkel mo't jay truck ang nag-deliver. Ay na, nasayata na panunot mo day tamare. Nag-order kami ngamin iti baro nga style at TV. Ah? Ay, dakdakkel siguro ng dagitay sigod at TV yung. Ay, katkasla pagsinyanan Ay wana, jay mabalin ka nga agbuya, ure agidida ka. Ay na, nagmayatan day ta klase ti TV. Ay wana, amin to asilit ijay balay me, addan to TV na. Ay, isuntulangan tar aramidin nyo tagbuybuya no kasta. Apay, awan ka di TV yo? Ay, addamot na, uray kaskasan na umaray. Pagbuybuyaan nyo mat. Una, pasaray addamot may sa channel amaala na. Swerten ano makaala iti doa channel. Isumat lagayam, ada kayo laangan ti addaan antena na kadagiti babbalay dito. Imbag tulaang inton bumak ng kamimot akas ka na kayo. Adon ti na istoryak. Ala, panawan kan mare. Ituloy mo nga is-isan dagita kaug-ugeng ang kaldero yaw.
Ibayad mo lang iti utang dahi ta sweldo. Ay na, unay kamutan. Isungarod ako naken ka nga angut-angut mon. Apro-apro sa mon, tamaawan adagos dayto hilakay. Ay, bakit? Kaya't ko kumamat agumatang iti baro at t-shirt ko. Tani, abut-abutin to'y pagtrabaho ka t-shirt ko. Awan pa iti budget para iti dayta. Una enta abayadan dagiti utang ko, tani. Kababain ka dagiti nakautanga. Nakabayad kan. Pati interes na bayad amaun. Tapno makautang ak tumanan inton ka sa pulak, nana. Ay katuan oray itapayan no kayat mau. Saan pa ilaang nana? Nagrigat tagbayan. Ibagam tulaang no kasapulam ti kwarta. Wala na, awan pa'y matigatangak. Iso ajak pa'y kasapulan. Awang gayam. Amom ka din di agwarwaras nga istorya dito lugar tayo. Anya day tanga istorya, nana. Kat no agsina da Oscar kan Wilma. Anya? Agsina da? Tapay. Ay jak amaw. Basta day tati nadamag kaw. Kaarubak ida, ngamjak amo day taadamag, nana. Kasano nga taitan dagiti nagadaw nga appliances da. Kasano da ita agudwaan. Sapay nagadaw. Saan mun abilangan? Taure gayam nagado ti appliances da. Saan dalata na ragsak? Nay, pare Oscar. Abay, ano dahi tamay sa motor yo? Naperdin sa matay. Naidongpar ni Ryan, pare. Ha? Ay sos. Uso nga min ita ti may dungdung para motor. Nang runa no agtutubo ti mangusar. Self-accident ko na mo, di polis, pare. Kahit, kumusta ngayon ni Ryan? Ang dapay lang di ospital, agpapaimbag. Sapay, awan pa'y ngamin, helmet na. Sus, apo. Delikado ti kasta pare. Podno, pare. Yakla ko may gatangan na ti motor na iti. So, pa'y gayam ti pakadisgrasyahan na. Sayang. Sapay barbaro pa iti motor. Uy nga rin, nasoro-soro lang ngamin, di nakibarkada. Hindi naadaan iti motor. Tatila papananda, kadag iti barkada na. Saan may mutin na mabantayan na? Saan may namalapda na pumanaw? Unay na babaway, pare. Sayang ang motor. Ay, sapay ko maat na makarwar mo lang nga dago sa hospital. Nadisgrasya gaya miti motor ni Ryan. Bakit? Nadamag mo? Nadamag kong. Naistorya kanyak dagitay chismo sa akaaruba. Kaasimat. Nimot kumarik awilma, nasursuro na meten ti makisugal, idi naadaan iti motor. Ah, makisugsugalan? Lakay, makadandanon pa'y kano ijay adayo, tapno makisugal lang. Day target nga mintirigat na. Tano ato ti kwarta ti tao, sa balin ti mapanunot na nga aramidan. Daka mong nupod no nga agsinadan kin ni pare Oscar. Ha? Ni, nakadamagan man na ni kita ita. Kano day ti pagtutungtungan da di ta pagpapukisan, ken pagpampamanikuran. Bakit? Saan ka nga gisistorya iti sana pudno? Takas la virus day ta, nalaka nga agwaras. Ay na, kat nagwarasan alakay. Di nakitaan akasta. Tano makaungungot ka, makaungungot akmat. Naglainggan nga agsugal. Insugal mo amin ang sweldo kung hindi ko ka. Tapno ibagakan ka, saan a kompleto di intad mo a sweldom? Ado ti kurang na. Kunam siguro ajak amo ti agkwenta niya. O anya, saan ka makatagare, taado kurang na. Inchecks mo siguro. Anya nga inchik sa sasawa may. Sika ngay, nanipod na addan ka ni ti motor. Dahil talag sugsugal teraramidam. Apay nga may gatangan nak, nagkunakan ka nga igatangan nak iti motor. Ay, babawi kong dahil ta motor. Pakabasbasulak pa'y gayam itan, gatangan ka iti motor. Nadisgrasya ni Ryan, iso abasol mo.
Ay, nag-asa mo kayo ta basol ko. Nagadaw. Awan man langan iti gumatang-gatang iti gamgamit nung kastamod lang. Ay, oray saan ka lang gumaggatang? Chick boy ka! Ay, agtal na ka man. Di na man awagan iti kasta. Ni, aping mare, may samot tenday tamotoryo. Inla ko min jay dua, mare. Ni nga min Ryan. Marwam nga agpanaw-panaw idinaadaan iti motor. Iso na disgrasya. Kat, kumustan nga higayam? Mayatan, mare. Ang saanan ang makamotor. Kat si ka nga ayan di motor mo. Inla ko min. Manipon mo't nga min naadaanak iti motor. Ay na nasursuro kong ti agsugal. Iso ti ka na ayon mi apagapapaan kinilakay ko. Ay, nasaysaya at pay mare, tainla ko mon. May salaang ti motor ng usaran mi kinilakay ko. No sumrok iti trabaho na. May salaang ti motor ng usaran mi kinilakay ko. Saan na mabalin nga usaran nga agchicks? Agchicks? Agchichicks pay laang nilakay mo? Ay na, iso nga rodya agwarwaras adama nga agsina kami kanon. Gaputa ado kano ti chicks na. Saan apod no day tamare? Dandani, mare. Dandani nga agsina kami na talaga. Apay ngay, asaan ka mo't ken nga umay pumaspasyar ini balay? Jak pay mo't ngamin kasapulan ti aglaw nana. Umay kalatamot uray saan ka nga umutang? Apay, adu kwartayaw. Saan mo't nga do nana? Umanay laeng mo't para kada kami asa nga pamilya. Sa bagay, narigat ti agbayad iti utang. Pudno day tanana. Aywan gayam. Anya ngay gayam tinadamag mo kada Oscar kan Wilma. Anya nga iti madamag nana, kat mayat damutlat na. Mayat dan. Sandan na nagsina? Kinisayan dan sa dagiti aduunay agamit da, nang ipananda iti adu akwartada. Aywan, taadagayam jay laklako da motor idi na minsan. Ay ginatang yu kuman Bayang pay laeng dagita ang motor. Tapakaalaan iti disgrasya. Mangala kaming to, inton addan lisensya nila kay kung agmaneho. Ay katuan iso adi mo napalan dayjay ako marem. Ay katwan anana. Nyalakit din, kat adayo ana ornos ti pamilya yung isuda. Uray pa'y adu ti gamit, dahangam da kayaw. Pudno day tanana. Jakon bilangan no anya ti adda kadakwada nga awan kada kami. Nasaysaya at latta ti naurnos a pamilya. Aniya, gumatang ka iti oven, mare? Ay saan mare? Ano sakpay laeng ti agpuyot dito'y dalikan mi. Ilakok ko man dagiti daddo maagamit mi di tabalay, taado unay. Di ta akaaruba, amangan no kayat dati gumatang iti oven. Madimot gayam no ado unay ti gamit iti balay, mare. Nagastos iti kuryente. Katwan mat ngamin mare. Di makkel pa yan ti bilme iti kuryente. Idi imado dagiti appliances mi. Ay kat talaga amare. Isu nga adayo amas may mayat latagayan ti simple a panagbiag, mare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.